Ner malaken yam kana dial content barwani lingwaseme biya kamal kanwar online TV channel. Jo banalinga jo mogorliang ka kiko reshe talk ay wish ka pangak kene PG counties. Bukon jo dana chalat gwaseme anetin kontila local authorities ay wika South Sudan ka kiko reshe roda lat ay wika PG kana pangak bukonaling. Are jada me mashallah de gor jeno de jenong ya te kon kalare te choboro ke doctor wonyam an leran yam bukon linga bana churai ke janta da na shala ke je kor mo chato ke je re koro mo shala do nena. More than 12,000 people have fled ongoing violence in PG and Fanga counties. Nere chop ke kina waro awachi orian bar re de ke me chato ke PG kana Fanga counties. Chala do kana tema shugurian bar re wujin chalke ayut county gwad magor kano de kalwakten chajo mo chaje lat netin kontila lo kara authorities inetin konen te kalwang ramkel mishala don nyon rammo alert re wika ayut county a coordinator ka ayut county chajo la dan wonene chinna chika chop re wujin winami ka kor jogum paiwa ajano gwada mi siang baje longa ke gwan magor kan lwakten ka jawdana shalat ajana shawna no de ka lwak ka miet ke ga mede kan jek ka jomo chakwen gwasame ajana nana nere kon sharen bare wichin winami tin choka yot county kwi ko reche tuɔɔk re wika panga kan PG chikan joji an chawren barka yot county gwada chikor cha tuɔɔk je kam kume SSPDF, ala Sudan People Defense Force, can Sudan People Liberation Army in opposition, SPLIO, pin Dr. Machar, ke Jichenbor. Gwade chukorche tuokaje, ka chukir mayadi chure nyal chuje jak, gunship, ka bogo Nuer, gwade dana ticketin. Wan terminate chupke kinu wero to, chika chup ka yut county ka jodana chakwen. Wakur ngodatin bakam SSPDF kana SPLIO chiramngai konen go nere ti tishalgati SSPDF ne akanitin content makanware re which andan tigatin kaneda to kaneda sha joj ke cha wuch akume Dr. Machalo cha joj gwanda ken dialan tigatin ka jodana cha kwen ka ja sinyon chela dogo nena te chojmi ditetin re kuromo and which na take a chuch and no cha chula no cha ne to tone cha ka chu lok re wi dana chikoten ne de chop ke kina wero watanat chigat kin chi chu jelong ka kwibat alo liu gat ka bod dana to ko tele masham ka sinyon che jelari no ka do dana chi ka chup ka je gwad dana chikoten wane tin kontin chewa tikinu waro wa chi chup kai DP cam ala gwadadan en la nat la ka lat ka tin ke bana nyortin komite karek mi tuɔɔk wa goten kontin chankan ka tama tigare dul gore tigare lwakot re wi ka yoton kana surrounding areas wona ka wa payam kurwai pabong payam kana pajek payam watanat waka dor nenin kontin la local spiritual leadership ke makwach ne richuwe kinu wero titi kanete kontin la nuere tin kone chodin bar re ga men chuto ko lo shui na long ne kontin la nuere ka joj ka ngane joj ka jang ka do be dane boko nuere ka je rewe ka fanka ka jodana chalat wane de ton tem shush kan ko goten shankan dul gori shankan lo akota la lo kun tin ten winami watana tikanu kut go komen chalka makwach ala kan go de kono kwale chang wa kan ka chobdi re wo wate ka kanin dangbaro da dop no wa peng ne dial te che chubre wi ka yo town wa ke kinu wero wi de kor kelu jan baro wi de kel wa kan che chubre wich ka kan goten kontin telo akotin kana primary and secondary school go de to kan go de kono shenkan ke ko chi shang chabaj Ramadan la county coordinators cha jola ro nena tie janeti konti la humanitarian agencies ko de kan ti de kan kalwa ka mishamka ko kwen charong
chaji an jiyo shaga jogan wo de kan kwan de kan akamne to kon tin chi chuch tin jere ko ren tuɔɔk wi ka piji kana pangak wa gat ngwan chuch kelung ka gat tel dul gorga mo gatin namo kel milaro dan tama mgoro de jeling ka do badana tuɔɔk man bana ngai kon were kor ngore we ka wen yam kor kana tuɔɔk ne kon chuchke ko shanga je gwanu kwa ne kon kwa ka target kirm yadit no ne de kon je ga chojelunga ne de kon la gad ne de kon la men no jegne de kon ishu bula ne ti kinu wero de ti kanetin kon tin la men kana gat kene de kon shu chung wen kan ka wen winimi anyo kene de kon tin chwal ga tet kana jang rudi ndi al chigaring re wi kamala kal al jen gwa tigtina tama ka dp cam chin war chi ka yot chi jang kana tet kon tin ga piji chigaring chikanwa doran chwal ka malakal gwad dan te cam ki idp cam mente idp cam tetin nyen gwad dan sharu den lokten ko kor ngoda we ko wenyam nuar jo kan jang kana tat kel ala sspdf kana gwele ka bishok kan yale dialti waring na tama ka kwi kor dan shoda lat ko kor shabe je lunka ka kan kontin la jang kana tat la jakan bono borum no bugurin bar amena ba burkina kon jelga ka bane bar korodin tinba jo me sha kwen jo ngor no de nyaka yakel gwatame run ka shanga jandangro ka pay bakel ron kina dangro wi jandangro wi diech jan shang mishal ke refugee world day ashang mala celebrate ke la loinen to wala tede ka ja akanetin konti la jeyuwen kata dana lokana netin kontin chuch no well refugees day in shangamo magoro de ne dialde ga tega ngai kejam well refugee days la neten kontin chuni kana long tintel misham ka kashiro rodian lwak un la kenta lwadi la kana allergy un ka do badanan chungji wan ka kel jo me shala de no ka chanjan dangro ka pay bakel ron kina dangro jan dangro de diech ashang araka mala shang teska lwach ka well kane dial kontila refugees wi mon me jak ne dial ko mete ka message mi de jak ne kon dial kontin chuch ka do badana lwaka ke ji un ke well refugees day de message de jak no atlan mi di long kane dial kontin cha letken cha apel ko bikan ka lwak ka especially kontila ji humanitarian ngai kon no ji humanitarian chuch ke long ko kane te kontila liu da domne ka nogdien ko bikan ka lade kan tin chuch la karik tin wala kan kajak la ka ambush ke baga kabda domni anetin kon tin charaje kanu nakana so ka kujamo adien jo me dien leng ka ta danen chaben ka je ani bana lerte ko ken bana ka len leng chuja puro jeno jin bi nyana sin ko ken ko de lerte te de kan chamala shu gwantin gor kon keno bikawoten atalo aju kayya kajan gwasame ani bana nyaw jek kala radian bye bye